Mashta kuna de achanchi ya Dios pa simika kausa mi kakta nacho kai bimi ya Dios pa ka nacho Dios pa simika ningmi maipi iskaija kinsaja yuka pashuti mi tanda nakshebika chau bimi kane ni kai bimi kan yukanchi Dios kunanga kai última alabanza ka ulpijata alabaspa kapashunchi okikuna panikuna kuyachashka imdo kuna mi kan. A ver, tu cuya o kuna pati kana alabashunchi. Ya Dios pashimika kausa mi kashka yukanchinya erigni kishpi chingapa. Ya Dios pashimika kausa mi kashka ushaita pascharimi kishpi chingapa. Nyukanchinya bibika nari kuriju chashna kashpa pashpaika nyukanchi wangmi nyukanchinya bibika nari kuriju chashna kashpa pashpaika nyukanchi wangmi. Ya Dios marinirka nyuka shimita nayaka saki nichu pakta chingichi. Ya Dios marinirka nyuka shimita nayaka saki nichu pakta chingichi. Nyuka chinya bipika nari kuriju chashna kashpa pashpaika nyukanchi wangmi nyukanchi nyabipika nari kuriju chashna kashpa pashpaika nyukanchi wangmi. Alabanza kuna kang nacho kaya alabanza kuna wa pagi ninchi kay ma invitash kay manda koti tigrashpa si Dios kausay takarapi koti watapa nyukanista cuenta habibika katime kay pikapashun pagi ninchi kay alabanza kuna wa ya Dios fuerza takarapi mi nyukanshipash kay pikanshi okikuna panikuna.
Kamashimi umari yuka shunguta punjaya chikumari pashinimi Kamashimi umari yuka shunguta punjaya chikumari pashinimi yuka chinyabi pika nari kuriju chashna kashpa kashpaika yuka chiwami yuka chinyabi pika nari kuriju chashna kashpa kashpaika yuka chiwami Botellata de Grashpa, Pagnechi, y asimismo damos gracias a nuestros hermanos de Quito, gracias por estar aquí presentes. Chaita invitash paganchi nyukanchi gupaima pastiak bika kumpashpa kawangichi okikuna nasho. Pagnechi su hasta kata agradeciéndome kaimandaka retirpanchi que última alabanza. Pague okuna panikuna. Dios bendice. Que Dios le bendiga a todos mis hermanos.